Štvorizbová novostavba s úžitkou plochou 180 m2, takých sa nevidí veľa. Dnes vám ukážem krásny rodinný dom v obci Brakúň, iba 8 minút od Dunajskej Stredy. Zvonka síce chýba farba, ale vôbec to nevadí, keďže dom je pripravený na nasťahovanie. Poďte sa na to pozrieť. I'm gonna give you a night you deserve. Where you wanna go? Come on, we can see the world together. Girl, let's hit the road. Let's go. Let me know it's now or never. I just wanna get to know what turns you on. Wanna get all in your head like your favorite song. 'Cause I just want you all upon me later on. 'Cause I just wanna get to know you. Taking me higher, taking me higher, taking me higher. Oh yeah, don't take my loving for granted. Poviem vám, už dávno som nevidela taký priestranný a svetlý dom. A čo tá farba? To ešte vybavím ceny. Moje meno je Katarína Desatová z All Inclusive Real a teším sa na vás na obhliadke.